Ćao svima! Da li ste znali da su srpski borci prilikom proboja Solunskog fronta razbijali Austro-Ugare takvom brzinom i takvom žestinom da iza njih ostajao samo veliki brisani prostor? U velikoj želji da se što pre domognu Srbije i rodne grude, naši su dedovi čistili sve pred sobom. Čuveni francuski general Franchet de Perret je kasnije govorio kako je ogromna želja vodila srpsku vojsku iz pobede u pobedu i da je francuska komora na konjima jedva stizala srpsku pešadiju. Francuski general je apelovao na srpske vojvode da se podhitno moraju usporiti akcije i napredovanje, jer se potpuno gubi komunikacija između prednje i zadnje linije fronta. Francuzi čak nisu uspevali ni da dostave hranu svojim trupama koji su jurile za Srbima da bi ih stigli. A general je govorio da srpskoj vojsci uopšte ne trebaju komunikacije, jer napreduju poput tornada. On je posebno isticao ulogu srpskog seljaka, a u svojoj knjizi je napisao: to su seljaci, to su Srbi, tvrdi na muci, trezveni, skromni, to su ljudi slobodni, nesalomivi, gordi na sebe i gospodari svojih njiva. Ali došao je rat i eto kako su se za slobodu zemlje ti seljaci bez napora pretvorili u vojnike, najhrabrije, najistrajnije, najbolje od svih. To su te sjajne trupe zbog kojih sam gord što sam ih vodio rame uz rame sa vojnicima Francuske u pobedonosnu slobodu njihove otadžbine. Tako je svojevremeno o srpskoj vojsci i srpskom narodu govorio maršal de Perret, a Srbi su mu iz velike ljubavi i velikog poštovanja dodelili titulu vojvode, sagradili ovaj spomenik i nazvali ovaj bulevar njegovim imenom. Predstavljamo vam majicu Orden Belog Orla, koja košta 1690 dinara i možete je kupiti u svim našim radnjama i preko interneta. Nikad ne zaboravi ko ti je bio deda. Hvala dedi na pobedi i živela Srbija. Ćao!